Mga siguradong safe la reng magbiyayeng enim daon, gewa ing random drug testing kareng mamasada at operator ing mabalakang. ID report. Mga sigurado yung kaligtasan dareng biyahero ngening papalapit a daon, gewa ngening Lunes, October 27, ing Oplan on the spot, kedi king Mabalacat Bus Terminal king Barangay Dawo. Peni muna ning Mayor Attorney Jel Aquino ing aktibidad kay Adwangan, dina Police Lieutenant Colonel Efren David ing hepe ning Mabalacat City Police at reng tubod, ibat king Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB at Land Transportation Office. Mi pailalamla king random drug testing reng bus at UV express drivers, konduktor at operators bang asiguradong alang gagamit pagbawal a droga king dane dareng mamasada. Kayag na naniti, sinuri mo naman yung kondisyon dareng bus ating pamanuki kareng traffic at safety regulations. Agpangkang Mayor Aquino, balabalaw sing pamagbante kareng terminal ang gaking mayaring daon, banga sigurado ing kaligtasan ating masalese biyahe dareng pasahero papunta king Karelang probinsya. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga, balitang tuto, King Balen, Susuyo.